Očekujemo svakako za svoje mesto u start mašini. Ovog trena trka je puštena. Trka grada Šapca na 2000 metara. Veliki obračun koji odlučuje i konja godine. Koji odlučuje onoga koji će najviše zaraditi u 2007. Onoga ko će biti prvi. Sebastijan bio prošle godine pobednik trke grada Šapca i sada pobedali Princ izbija na čelu. Princ Lučinski na čelu ove trke. Odmah tu Sebastijan pa Galjardo. Dakle, Princ Lučinski, Sebastijan Galjardo, Gvinado Perfect Crime i dalje Princ Lučinski pa Sebastijan i Galjardo na trećoj poziciji, Gvinado na četvrtoj. Princ Lučinski dalje vodi, Sebastijan na drugom mestu. Sebastijan na drugom mestu za treće mesto se Bivike i dalje na četvrtke Princ Lučinski. Sebastijan na drugoj poziciji, Seven Flame na trećoj poziciji sa unutrašnje strane. Princ Lučinski na čelu, Sebastijan na drugoj poziciji, Seven Flame iznutra na trećoj poziciji. Princ Lučinski dalje vodi, Sebastijan na drugoj poziciji. Galjardo napada s polja i Princ Lučinski na prvoj poziciji, Galjardo na drugoj, čini mi se Sebastijan i Galjardo u biti za drugu poziciju. Princ Lučinski dalje na čelu trke. Galjardo po Sebastijan. Princ Lučinski dalje vodi 2000 metara. Najskupljivi u istoriji konjičkog sporta. Princ Lučinski, pobednik 73. Trial Stakesa, pobednik Šabačkog derbija na čelu trke. Galjardo koji je osvajao prvenstvo 1600, 1800 metara. Trčao 1.37.600, sada na drugoj poziciji, Sebastijan treći. Čak se dešavati u poslednjih 300 metara u završnici ove trke. Hoće li Princ Lučinski imati snage do samog kraja ili će biti iznenađenja u samoj završnici? Dakle, Princ Lučinski ili Galjardo, može biti konj godine, može biti pobednik trke grada Šapca. Princ Lučinski, Princ Lučinski ili Galjardo, Princ Lučinski i i prošlo lični pobednik na začinu.